eka madyambu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi langutisele mpfula leyi nga ta yi ri na mpimo wa 60 xikan'we na 38% loko hi langutisele vupela dyambu bya tiko moya wo karhi wu hunga kwala ka 30 wa tikhilomitara hi awara kambe loko hi langutisa xikarhi ka tiko yi ri na mpimo wa 60 xikan'we na 80% ku yisa le a ri hlanguteni ra le vuxeni hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukisi endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra vumundzuku mpfula yi karhi yi xaxamela le dzongeni wa tiko xaxamela ku yisa le ri hlanguteni ra le vuxeni yi ri na mpimo wa 60% kambe loko hi langutisa le vuxeni ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona ni mixo hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise endhawini teto kambe dyambu ri kona loko hi langutile exifundzeni xa le Northern Cape kambe nkungwa wu ri kona le hlanguteni ra le vupela dyambu hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa madyambu ya namuntlha ku na swilemukisi swa mpfula ya tilo leri nga ta ri karhi ri dzinda swinene hi kombela vanhu hinkwavo endhawini teto mi tilemukise eka sweswo kambe loko hi langutisa siku ra vumundzuku mpfula ya tilo yi karhi ri dzinda swinene ri kona loko hi langutisa le avuxeni bya tiko ku yisa le exikarhi ka tiko hi kombela vanhu hinkwavo lava nga ndhawini letiyani mi tihlayise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi xifundza xa Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe ku horile fa ri na khenyi ri ka 23 wa degree Johannesburg 22 loko hi fika Pitori na ri ka 24 wa degree a hi fikeni kona Limpopo dzike swa ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa karhi ku kufumela le Phala leri ka 30 wa degree Thabazimbi 28 loko hi fika Polokwane ri ka 29 wa degree Giyani na yona yi ri ka 31 wa degree kambe hi fikeni kona Mpumalanga hi tsundzuke swa ku ehenhleni ka xifundza xa ku ta ku ri na mpfula kambe karhi ku kufumela Skukuza ri ka 32 wa degree Lydenburg 27 loko hi fika Middelburg yi ri ka 26 wa degree KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza kambe karhi ku kufumela Ladysmith 28 loko hi fika Richards Bay leri hlangutini ri ka 32 wa degree loko hi fika Eastern Cape mpfula yi karhi yi angarhela kambe karhi kufumela East London 24 wa degree Malitswayi 24 loko hi fika Mthatha yona yi ri ka 24 wa degree a Western Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe karhi kufumela Vredendal 29 Cape Town 27 loko hi fika Mossel Bay yi ri ka 20 wa degree loko hi fika Northern Cape nakona ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa karhi ku yisa Upington 33 Southern le dzongeni yi ri ka 23 wa degree kambe Free State ku ri na mpfula yi karhi angarhela Bloemfontein yi ri ka 27 wa degree Sasolburg karhi kufumela ka 25 wa degree loko hi fika North West karhi kufumela kambe mpfula yi angarhela xifundza hinkwaxo Rustenburg 28 wa degree Mahikeng 29 loko hi fika Vryburg yi ri ka 30 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.